Hanboka Lokhi Maro along Lokhi Karcho Ajaimek kedeng pon. Lakhain koi da truck number door baguri MEC constituency kaparlo Hanboka Lokhi Maro along Lokhi Karcho Ajaimek pre ni phai truck arni paman pon. Birthia thake do chamamone datum an ke arna ma phansi kachiri mate ka chardo makinang sot binong. Lake apor pen apora hotsi chardom ponangji. Lasi labangso Hanboka Lokhi Amaro ke pira senja amaro pota amen irpon. Lapen labangso Lokhi Amaro mate pira senja amaro along ke aron barimpen kacheprek awilo. Labangso Lokhi Amaro mate pira senja amaro along kardom pona bang pila ke hempi pusi irpon. Lapen labangso amaro along sangli sangtarli chilang damsita aron barim aron si angter. Mati sangtar klang pon lasi ladake aron barim aron pen kacheprek awilo pusi rada tumpen munti pon rinti. Lasi hako kelo de pi posi perthi mune da tuma phan arnam chonghu pon sitami non owe kimia hoda bangke arnam chonghu pon thu ke maro chikim ponsi maro along si arnam phan ardom ardi ponsi sanglang sangli angtar anta maro along si klang thulap lo lapen aron barim atum kisok ki un e ahodle sangli sangtar lang dam sita aron barim aron angtar si klang pon lasi adak maro along amata ar karplika phejo amo anta klem pon Lasi labangso Hanboka Lokhi Maro along ke kapreka dhorom kalipin lo. Karbi aron barim binong pensi arnama phanta ardom pon lo. Pia hin pen ningje pon. Lape labangso Maro kardoma bang phi hempi tado tiron pi hempu Roben Hanse Borwa Lawrence Hanse. Lapen Maro committee mate office bearer President Chandra Hanse VP Dilip Hanse General Secretary Romesh Killing, Assistant Prakanta Killing, Advisor Robinson Killing, Banker Dhuni Teron, Mohila Committee President Niharika Ronghangpi, Secretary Renuka Teronpi, Banker Rosina Lekthepi, Maro Cleanliness Ropali Tokpipi Atom Pensi, Bangso Lokhi Maro along Chari Chalon Dun Renti, Lapenke, Duar Baguri Ki Dukisung along Karjab Dun Thep Abangpu Local MEC and Parta Education EM Richard Tokbi. Sitami labangso Lokhi Maro along kachuardoma farman tangka kerap kipi pajirdun lasi mora committee lapen hempi ato mahin pen EM Richard Tok biapan kachuropon lake lapuson Lokhi Maro Karcho ahod nang kachurap dun apot akai isita vote mate election ahod highwerji lapen rem un elo puta ningje pon rinti. Duar Baguri pen Moses terang ng kilobirta, the leading site news. Kardom, nilimen Dhuni Teron, Pini, nili lam thea prang si, herang thea di tumpan, bangki, bajirlo. Lapen pini nili, kaneng jeji alam ke bikekoi lapuan jawe pom kita me sini. Kaneng di ninghang bangke lapuhan lo je pini pre ni phai truck arni ladak Hanboka Lokhi Terona rong ipi Lokhi Amaro along pini ni tum puthot Lokhi puja ke talon pon labangso ke talon pon along sitame ilitum kacheng honnai Duar Baguri MEC anpar sitame Education EM sa Richard Tokbi alang lihin per kita menilitum ha nang kirap niliki pidundo aposi alang lipan kita me anso se arna mahir yume padona lapen anso se alang li aprang kingkam ka chejor thek gi pan anso se arna mahir yume padona lapen alang li akimang ason an kita me uthot anso se pachun pon thuna lapen kai ke ilitum phan ekirap dun ver pen iki pidun thek ver apot alang li phan sitame mo alang li akinang jial ni ho sitame puthot ilitum sitame nilitum mahin men sitame cerap cetudun pusi lapuan ben sinililam the uton paglo baldo